Timor liu se referendum agora grupo idane começa a ser organiza lebih intensif acontecimento barbara que balu ia audian balu ia serquintal bot e fati sirselo maka ya kailaku anyaro sami serne sira começa teror makas sesik mai ya suai itare kejadian ainda por exemplo milisi bahalo teror tiap polisi makmai ada polisi ini mais seolah-olah sirene mai atau menertibkan milisi mas sebenarnya lainnya hanya sandiwara deh. Relação milícia ou militar Indonésia ou polícia ne satu bentukan dari militer Indonesia. Milisi sila dati ya, militer Indonesia foto, ada sa polisi. Foto, sempre foto nela house be. Real dan hare. Bahira pa tuda malu, ami sempre hamboto ko juventude sira am hare kata. Ai tara ke oi militer Indonesia polisi foto. Ne satu bentukan dari militer Indonesia. There were different groups of religious. Agora hotel ni saya, hau hare rasik ho matang. SGI ni ema barak ia pos milisi niang hau hari rasi sirtu sira mako tadi TNI mak iha ba mengendalikan be milisi sira atau halu teror TNI mak iha ba agar sira kon milisi sira ba attack maka sira TNI iha ba seolah milisi sira ba sira bela ofal milisi sira emasir milisi. So basically he was saying that dia bulan Mayu no bulan Juni yalaran staff UNAMED to daudang hadili no hahu prepara consulta popular di distritos hoto. E quando halo hanesan halo agreement para tu publica uma meta ini programa. E ami quando sai tem que ser polícia sira acompanha ami para rodin, então sira bele for garantir segurança ba staff não sei. Mas be polícia sira acompanha maka. Teror fale ami escuta. Momento nesse exemplo uma meta missão Liliu hansa karak bahare informação ini ba ia intimidação makal nya karak bahare rasi komatan. E ami ba dalida ho careta, mas depois lá consegue amfila fale também ema terror makas, ema militar Indonesia maka passou ema ni uma ululu, depois malai consegue resistir malai killer sira, depois killer sira para label halo de intimidação nessa pronto depois ema serne halai hotum Ema sira da serviço batulune arupa halai pa akini sira ni a la prai 45 minutes like the humanitarian agencies. Milícia sirane la libre de ia sira dilarang kondisiunu uma no la iha emaida makabele hapara sira Hanesan itabo tatene kataka segurança e a polícia Indonesia ne lima mas be sira hanesan la iha bit atua kodinune situação sai at leutan momento pas falta lorong hira sumana hira nilarang antes atu vota população bara que começa a mudar tiana vai forro ne experiência tambah sira mak mai rasik se mai foti hang yami fatik e lorong tol nulo fulan agosto ema hoto sai mais centro votação
Hau hare tira observação também a minha no meu serviço media me acompanha quase fatin hotutu me kalau votação hau hare kata ke tempo ida nene maske ema barak tau mai be ho tamba sira hanoi kata mate ne dali dali lake mate dal ro então hau hare dal rumah hau ansa toya fatin balo hau ne larane tristi tamba hau hare rasik balu katua sedada ho ai tongka So that's on the e day depois we started the foundation. balu feri ka liwana e balu ho ain sira hansa coragem para cara dunia tu hansa Early in the ba morning, people were tahu already ni lying para gente que queuing, se sini destino makanya nasa mati tadi itu entah hal ni under very sabe strong spirit intimidation, ni harus dapat spread intimidation. pot harus itu sama sini hari yang kata Nusa maki emasir nebe maka nesane sira sinti dia kata sira karak hukuman sira karak tosirnya objetivo nebe masira durante na sira enya ami dengan sefo garantia bahwa tidak pasir tambah onu mai para tu fo libertas sam sira sirnya nene tambah dengan sir fo amba mate Sira asa radio na sira sa sambalo fo na depois sir mai para sa voto sira fil Tambah halo atake barak una met hasai tiharinha emarsira pusi distritos voto. Dilarang momento nene manas liona 4 de setembro lorong ONU anuncia kata Timor na el momento ne ba ami se consegue televisão mas ve wahira manan wahira ONU anuncia kata Timor manan anu tu contente mas ve ami la vele senti hakilar ami la vele celebra kama matiru barak depois ia parte basic ne vamos começa suno na uma depois de vota terror começa a makas Escalation of terror after September 4th, after the incident. Situação arasca ema balu halai tama una medmus balu la consegue tama ema People took refuge at the dalam UN compound. turun ke timur-timur kan bukan kaurat itu begini situação começa mana sona ema terror tama tona ya na sede liu e mos ema sai mai ema tv ami tutir dalam e surlai baya na sede una metnya e ami si tahan nafatin sinti la balance tani sakilar ema começa tiru That's ema the sunu kare UNMED compound, that's the UN compound. Still the attack at the UN Jadi sir antes mai attack kami sir kilele sir tiro taruh tu makas halal depois mak foi sekitar jam 9 tiro kami tiro hotu terus ahmad tiro hotu depois sir tamai milis sir tamai Zeus was talking about ema terror na tama to experience just polisi next sira door, next hari hal building. sira la I halu personally, I was there actually. We were attacked like 2 hours. sira rasi soy granada ya sira hamri ke seni kareta mo tiru tiru tumnya be narsera So you see the militia with the pistol, with the guns. And e polisi balu trukatia na farda sira tamatia sira pa TV uma sira balalin sasan balu balalin televisão so balu Indonesian balalin police, like in the parabola civilian balu balalin depois sira haro malu kareta Polícia TNI não milícias obriga a barrihum halai hakat liu fronteira So they forced Timor civilian Loromono people left Timur Timor, poli went to poli West larang Timor, mas just ema começa tama e momento né e poli larang milisi sira dalam na ponto ada milisi sira dalam jadi ema dipaksa untuk hotel tama ya poli depois makanya
mak foi So saya they forced rombongan civilian to perrombongan the ko di ba police baik headquarters, Timur just Barat. in Kumoro Road, and then from there Ahan ya fatin hotu ahin They took suar the rest pa of the yana police. depois até pola rasid am helaran mos ahin suar ne halan ne oin hut meta nase e dili laran ne olam manas depois aku pun ahin suar mas That is Dili. emang sasan saya sasakira sasan mana sudah buat oyoin kita asisti buat barang ya parti balu itu hari labari dia balu fokus Nomos ya Fatin Sirseluk ta começa Ronald tarutu serne makasona e asuarmos musef ya Fatin baru. Uma barak magbaliboni, uma barak magsersuno. Primeira uma magsersuno ia hanu uma rasit. Sira sunu ba ema sirne be magmento ne contra Sira e Sira sunu duni uma hebalibo. Qua de aldeia ruan uma sunu hoto. So e suku ser makla. Pasir castigo mos labari de juventude na 33 pessoas mag sira kari castigo e sirna walu mag sira consegue hodba oho. Momento na be maka sira halo asam ne katak sira iha grupo na be mak sira halo encontro hamuto depois de ne sira hemutua tuane sira kahur ho pil anjing gila ne mak tarekat sira depois de sira hemuto iha tempo ne ba sira hare han sabe colega ne be mak sira colega dia ne dalam rumah sira la koinese sira re emane laos han sapal ema mai be han sa animal antau iha ne ba sira mos itrate ne kata ser la koneste ser ne malu kona sira oho tuir ser ne hakara nya ba ko ha utan ha ata san imedia to o meuria milise saeba ana lori turi tranda ohoti ana ne kata si después saeba nya hakila ami tanis ami au ne wan tetone au ne wan mane au ne wan na di mana tanis satu tanis nya hatan san he sera tanis ne bani inana hui nem sononok depois ne hakilartan nana hui sera tanis ne bani depois azen aruk ne mai hatan san he hori ni ne lain ne ran ne sonalariaka Emma Barak Tebes, Macassai refugiados e a igreja Suai. Milícias cerco metin Sira. Ihe tukurua, lormanas, Sira assalta ihe igreja. Tene ser tiro ser soldar nada. Nebe, agora começa a me hakira ya. Milisi matama tiro tentar ho polisi Sira halerit igreja, Sira tiro tuslir, milisi matama tiro. Ebe ami hene atolai sai musladia kan hingate de delar. So many people were in the compound. Serta hene setir de posisi itania hene asalta asur siramos berkilat hene 5 mamu. Setir mate tia serma itu igreja ini serdi yang main dia bobi. Pois sertir mate itu tia saran sirane sira buka fali padre sira. Bertiru padre ilairu ni ihalos oin. Nebe sirma ini ide milisi baraklos. Sertiru tutia serdar saifiyatu serusi igreja larang yang agora anak maroma agora ba ini maroma glai. Kita mami iha karik mani lah misami feto deh. Antau feto sainai rendeba 45 amane tinggi ami ohotu. Be ami sainai makui serada ona. Hanya feto adalah ni ya ami. Nisiha Timur Barat ya, nisiha Atambua. Milisi Malori. So her daughter was taken at the time by militia and assisted in Atambua. Nini violação da feita nem ser lori nami vai recolher mas será a violação feita mas
siap marang some hal people in church and in the prison. matene ni haloron ne bini mate he igreja mate ma barak masirne ami labele sura tamba ema mase barak ama tate ke basur sore musre labele tamba ami sai mainene polisi ho tentara na kunona ihar tempo ne ba população barak ses an ba ailaran no foholeten começa tiru barak dia na ami sente la dia uma larang mus ami la vele toba uma larang ami tahu kare ke mai sunu uma antam vele mate to ami la vele ke fatian to ale ami decide dia kliu ami salai sesu si fati ne bam hela ami decide dia kliu ami buka dalam paratu halai ba dare So some of them managed to escape to Dare, up in the hill. Ami começa a tumba mota kuak ne. Depois ami toba mutuk ho população sira. Sira balu dia ami semana rua ona iane sira balu dia poin makba ami ha forak tamba ami mus poin makba ema balu ene ba semana rua ona ami latene sira hetan hanus nebe maive semana rua ona iane ba ne susar tamba hahan ene ba laiha começa ami hare ema barak liona ya dare buka hahan aras kaliu Ami buka tia hangan esang aspirina, ami kesia, depois pudingnya ising, larang animal esang asu kak, animal larang dek manu kak, saya dek, sira oho tia para bele lori bahang. Kuaje lorong ida dalam rumah sami lahan, dalam rumah mesu ituan liu dalam ida di. usi neba ami hare mai dili ne hanesa nakukun tamba ai suar barak ema sunuma barak milisi sunuma barak depois lorong ami rona ema tiro ne hanesa razada liu latene kilat musan hira masira halu tu ya momentu neba mai be barak hanesa sira sona ansi sona batar nebe ansa itas hare itarona nilia ne ter barak nene lorong lapara ami tahu karik milisi hanesa serang ami to dare antang fatin lai yang ona to alai ya momentu neba ami começa hanuin karik kita punune senaro pois começa ami hare kata una met sira iha isirne fatimus evacuo tu bana darwin antau ami sente ami mesak tiona ami lilu ami timorne ami mesak tiona ema latau matang ona ba ami sente dari internasional takasine matang takasine tilung lahare ami ne terus lahare ami ne susar larona ami ne hakilat He was complaining about that the UN, UNAMED at the time, left already, once the announcement of the ballot, basically, with the attack, most of the UN left, just to keep... Wajah ke lorong-lorong, kami akompanya radio. Ya momento ida ke sira halo APEC bo ida, sa encontro APEC iha Nova Zelandia. Sa forçai dia foi rumah kona ba timor nia bele foi decisão rumah kona ba intervene situação ya timor jadi wahira mirona radio sira tunda dia decisão kona ba timor iha 24 horas nyalara ambil hatan decisão mas be sira tunda fali ba fali dia horas hap nulu resim walu depois tunda tang fali diang ia horas hitu nulu resim ruan yang larang karik bele iha resultado kona batimor
Pami atene Estados Unidos Amerika anesa nia pengaruh bot liu ba onu. Kono nia dihan yes, onu mus dalam rumah bel dihan yes. Ini acontece a Fatim Barat. 19 de setembro 99. E a rádio sira hatete katak Clinton hatete yes para comunidade internacional liu si interven situação ya Timor. Então, kalau me quedas, ia dia 19, kami debe rona informação ne, ang harus festa bot, yang mabarak, começa tebe, balu hakilar, balu canta, solo tebe. That the interfact was about to come at the time, the international force, that was like September. Kader na kuku, kami começa lau ba igreja Yadare. Tambah neba ita bele hare dili larang tomak, hanesan siaran langsung ita bele hare buat neba acontece ema sunu uma musi ita bele hare. Dari momento ami toy neba, ami hare primeira vez habían ida semoliu ne foho todo hatilar hatilar ya foho hatilar barang. Ante momento ne ami começa ano yang kata final foho ne vamos população bara que ne va foho sorry ne vamos população bara que ne va ida tanya foto mus população bara que ne va ami latene mas pas avião lima que hatilar ne itare bahane sampo ne hatilar. New Zealand Ottawas, went to see him there, and finally I think for interfact to come. Depois lato 30 minutos ansane ami hare helikopter walu semo performa tumai. But already thousands of people were Mantap. forced to move from Ye phone ne ase Timor masih to de West phone Timor. ila na fati The whole country was mantap. really burned, and suddenly the saving come. Helicopter come. Right now what we are watching in Myanmar, and we are complaining, we are demanding that where are you? Ye came para interfere at tama mai. Banyire interfere sai balete. Ami hare sirine oing ansa miselo kliwe ami contente la lin mara. That's the reaction that after we went through the suffering and stuff, now that we can't do it. Ami ano yung katak liliho sirine presenza nelle tama mamay Timor ne katak sira bele aminos violencia ya Timor y ami sente katak ne ami bele moris ona. First time after 24 years, Orta came back, Ramos Orta came back to Timor-Leste. So 24 years ago. So I was released from prison, and then first time someone came back. Such a joy, finally. Viva Timor-Leste! Viva Timor-Leste! Viva Solidaridad Internacional!
Obrigado Barak. Hawa tu kuliah itu mabe badane hawa si kuliah bahasa Indonesia tambah hawatene kolega sirang si Indonesia ihane. Terima kasih kepada Mau Ade sudah berhasil membuat ringkasan sedikit mengenai sebelum dan setelah referendum dan pengumuman hasil referendum. Saya tahu ini karena Mau Ade juga ikut sebagai bagian dari proses termasuk yang di serbu milisi kantor waktu itu kantor hak sekarang Hotel Farol di sebelahnya kedutaan Indonesia, jadi beliau emosional. Yang kedua saya ingin juga menyampaikan ini memori personal. Saya dan beberapa kawan kami waktu itu referendumnya di Jogja, di Indonesia, wilayah Indonesia, satu kota itu Jakarta, kedua Yogyakarta, yang kota ketiga di Surabaya. Tanggal 31 ada saya bersama satu kawan memimpin rombongan tenaga kerja yang bekerja di Pulau Kalimantan, Borneo. Mereka ikut referendum di Jogja. Kemudian saya dan satu kawan namanya Luis dari Baukau, kami dengan rombongan sekitar 84 orang, 4 bayi harus mengembalikan ke Kalimantan Barat, Pontianak. Pengumuman 4 September itu kami di atas kapal KM, saya lupa itu nama kapal itu satu pulau di Sumatera. Saya lupa nama kapalnya, tapi mengatakan waktu pengumuman itu kami di antara selat di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Jadi ingin menyampaikan bahwa referendum itu orang Timor yang ada di Indonesia, termasuk kawan-kawan mahasiswa yang bertugas di sana melakukan misi, itu ikut ambil bagian dalam proses ini. Itu sekedar berbagi untuk adik-adik generasi muda untuk mengetahui bahwa kemerdekaan itu kita tidak terima kita tidak terima secara gratis. Jadi itu adalah penuh perjuangan. Sudah hawa Inggris. He was provoking me a bit, actually. He's provoking me a bit. He was saying that I was a bit emotional because actually, as I watched actually when Zé Luis talk about our experience on September 6th. We were attacked like 2 hours by militia just next to building from here. That was Hack's old office. Like really, it was I think 7 o'clock to 9 o'clock. 30 of us, Hack staff. I came from Jakarta with some Indonesian friends. I think Nuk and Titi are here, and I think 16 Indonesians activists that we came together from Jakarta, and then one Australian IT guy that helped us, and then one Indonesianist from America. Now he's a professor at UBC. So basically we were like attacked there. All the windows like broken. We just lied down on the floor, and then anyway, that was just a little part what Antonio said about that. But then Antonio was saying that Antonio was in Jakarta, in Java, and Yogyakarta, so they were in charge of organizing Timorese around Indonesia, all over Indonesia. So Antonio and another friend, they went to Sumatra, Kalimantan, Borneo, and then organized Timorese there to vote. And then I think turned out to be very beautiful. I think I have to put this footnote. And Antonio meet his beautiful, wonderful wife somewhere in Sumatra. So that was like really true reconciliation. Thank you. Onway ne hanesa memoria pasado maybe nemos tatu provoca orsida sida discussão de aplica também how bolo mana santi atu modera ni discussão ne depois mawade pele hola fatin pele agora pele turona pele hola fatin yawai bolo mos maunjil provedor direitos humanos nia pele hak aplawai nomos mana nela ihene
hawanoi haunia serviço parece tohene serviço firma hau entrega ba mana santi atu lidera iten strong muito